Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May palanggungan si agama Islam. Tukbalante insakat na puji si Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan Allah ganiya patut pagmamariawaan sin tiap-tiap kemon pinapanjari at malingkan iya tunggal. Salawat duk salam si pangmut dari kalasahan Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabhab sintuan, sabhab pangalikatan sini manusia. Duk latun ning salawat duk salam sini pamilyane, sini kasawian ni sahabat, duk sini si manusia ini nuhut pinturu bakkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai si eleu kiamat. Puas amanian ni kapung tinaihan sa agama Allah. Kaya ni tabisahin magpunpun kita di karana Allah. Magkaswa-kaswa kita isang ininin karana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena nunay amban may dambuak ngandahakan we ini nunay niha pangaji, niha ilmu makamanfaat kita di kemon sabda makaurungan kita di tiyaw sila dunya ti wala biwang sila wa akhirat ti. Magsuko si sangin ininen tiya ako katukbalan no ilang buwa pung tinaiku kalasahan iyan pa intingantan microphone ininen magmaab si kaam kemon mahumadir sangin ininen duman ito magsaka mama, duman ito pa inti magkarihelo ang bankaan metong kinaiku kaguruhan yun nigita pa tapag ngaliko ang sinihin na ito matuuto tuan Jim, tuan Indadal magpaapsa di ako katukbalan isangin ito anjari di ilaw sangin mangga alok berisalo kapag isunan kami atau akan kapag sharean kami ini inurong kami pengajian ilaw sang imyaan dibuhi wangga ako sala dibuhi sumagwa nin nga tambos may palanggungan si agama Allah. Bang mihadjaro men inumay gitip hito pa inti makage sumahuwa peki amanat isab sube pinasampay inye ni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sube isab pa inti hinati ugos binidbegan ugos binasampay siga makabihin na ito may kapong tinaihan masampay si tages-ges mahagi siyene may usik tausi ko kami amban may bidda binabasa bidda may kakitab-kitaban kalu-kalu rupain makaurungan kita di kakisig pamarcay to Allah subhanahu wa ta'ala panjari sabot ku dibuhi ini kasinduhan amban may syurut sinyene kalima ininen kalima pandak-pandak kalima lampung ilagtikan wa idella sumahuwa timbang min buhatin si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala
bisan pe pitu lapis langit UN do pitu lapis bulat inine pagtimbang pero kihi behim lamanat bihin la ilaha illallah fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang buat fin kalimat la ilaha illallah we ente buhat pegge pinapanjari langit pitu lapis la inine do pitu lapis bulat inine ka sama la ilaha illallah infente me prompte pinapanjari inne malaikatin sama la ilaha illallah pinaturun me ka nabi-nabi pinaturun me ka kitab-kitabani si bida-bida me nabi pasal la ilaha illallah ini pinapanjari nabaka induk suruhain pasal la ilaha illallah niya kafir niya mu'min pasal kalimat la ilaha illallah ini panjari ini kumata asien palaksu ni kita atawakan palatun ni kita hap iene sikatellu gak putamus dibuhi masane ini amban me syarat amban me impen kunsi sin surga Allah subhanahu wa ta'ala iene la ilaha illallah ininen kasabut ku dibuhi iene al-ain si panaglaan syarten al-ain bakas ne painte dua ni tabisara idang buah me kasinda naman me kaguruhan te tu si pagtipon-tiponan impasal me ilmu si kadue ni pain ni al-yaqin so ini yaqin tabisara noe ku dibuhi sarta si tagis-gis kun tapasampai noe ku tunjukan ko itu palatun kita me kapung tinayan si agama Allah iene si katellu ambang syarat sin kalimat la ilaha illallah pamahagi ko tunjukan si tagis-gis kun isangin ini ni pain ni al-ikhlas in ikhlasin may kabungtinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ga'niya guna sintenggete bihinil mangga'niya la iyan mangga'ni ikhlas ini manggiru taturi wete ni ikhlas ini nga arunia gunani may kabungtinayan pinapanjari tabi Allah subhanahu wa ta'ala sampai pinapanjari sumawa bang lalu ikhlasin si kau garit kaya wag guna si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ibn Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pinapanjari ko in manusia at jin at malingkan supaya magtag-ipon si ako kaya pagtag-ipon ikhlas ka to Allah subhanahu wa ta'ala Aki mangga magtag-ipon to Allah ga kay ikhlas gana gunano si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala anjari may kapong tinaihan hati tewid ko atagawang tabangan di ko nga hati tabangan di ko nali ne mikil ne bang ine ente kasabennalan ikhlas ininen bang ine ente mafhum me ikhlas ininen kasi kasiduen me ulama te ikhlas ininen me kapong tinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyene kunsi te patapit te tuju Allah subhanahu wa ta'ala iyene kunsi te pangahinante tampat tuju Allah subhanahu wa ta'ala hatinen in kita ikhlas kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kemun kakahinante sali du tampan tapuk iyan mag-ikhlas kita ngapa sa rida Allah subhanahu wa ta'ala nahinang kita hinang tampal tapuk bisara ni kaulpiil palangi karena pangapaste rida Allah subhanahu wa ta'ala dugsubay kay patante ni kapong tinaihan inene bantu-bantu aayuen pamayam-mayam ayuen si kita bang tengahinang ina-ina kakahinang makahap sali du takitere sali du gay takitere
hinang te ininin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ulungan kami keikhlas tujuh kau. In keikhlas ini nenek kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kowe kahantang luma. Ikhlas ini nene foundation sin kemon kakahinang tene kapong tinaihan. Foundation sin lumate in ikhlas ini nen. Apabila magkaat in foundation sin lumaanun tantunan magkaat in kakahinang nun. In amman ibadat ni kapong tinaihan. Bisan pa sa inge lingkat ne, bisan pa sa inge hap ne, bisan pa sa inge lisin na ina-ina na painte, at kala ga niya ikhlas tuju Allah, ka ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ga ini nang mu'inum, in kakahinang nyo in para si kalimat la ilaha illallah, sampai para si dapu ini kalimat la ilaha illallah ini nen, tantunin kikyo kahantang lumaluwo at lumaalo ini nga nagunani. Tiap-tiap luwo nga nagunani may kapungtinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inikhlas ininen, duk kakahinang, kue kahantang bigi. In bigi, mangpatik kasali pistel may kabigi-bigihan yung arak sali may style nin. Sumagwa bang netanem mo induwe bigi magsali. Sali style nin. Ubus dambuain buhog kuinggen te tomo penteyen tantunin kari. Sa adapun imbigi tinatatawa yung lukbohe pinarihana o yung pahap mas iya pumurumbang na inihadya murumbuak kayo natin magmumpatsi kita. Sa iyo may kapananggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala in kahantang sin ikhlas apabila luulit pangateyan manusia. Ang may painte definitions sin may ulama iyan ay kahantang ikhlas sin may kapong tinaihan. Nasi ko ito paimante ko pito papantew kita. Lukate ko tandewan kura ni ninin. Bang ine me pahala bang ine me sifat sin me manusia ini makaasik surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bang we isiin makaasik surga si Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab we inte. Sabab ini inte. Fin Allah subhanahu wa ta'ala si surah al-insan. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوفون بالنذر إن سيبت مئ surga may kapong tinaihan paimante ko ayat ininin. Yufuna bin nadri inuman we de para janjian din duk Allah. Inuman we de para janjianin duk ginhawaran de. Inuman we de para janjianin duk pagkasire. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Duk tinali si Ellew makalando pasap laging kalatan din Ellew kiamat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Duk insiye makan siye kinakan si
silabeyan yene tulus ikhlas amban den pangatayan de sine pinakande en miskinan miskin wa yatiman duk anak yatim wa asira duk yene painte asir yene takawuso atau akan kaingketan gaania painte pangusahane. Innama nut'imukum liwajhillah, ubus ini bisaralan ikapong tinaihan. Innama inbinnanin nut'imukum, in kami makan kami kaam liwajhillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala la nuridu minkum, dumin inapas kami namban kaam jazaan balis di subhan ang kami ngurung kami tabalis di wala syukura duka magsyukur si kami dumaniin sumawain kami pukun kami makan kami kapong tinaihan terus ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala gak niya apas kami gak kay magmehit parkala dunya may kapong tinaihan si agama gak si nga pas dunya pagpayamanti may kapong tinaihan ini ang banme sababan pangwe si umasik surga Allah subhanahu wa ta'ala iye nehib sabab ka ikhlas din innama nut'imukum liwajhillah, tentunya in kami makan kami kaam karena Allah subhanahu wa ta'ala, pangapas kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kami tetap menetap kami di kesanjangan dan surga. Menjadi mereka pungtinayan si agama Allah subhanahu wa ta'ala in ikhlas ininen acceptable iyene makaangkat kao nuk banggani ikhlas no makadekdes kao. In ikhlas ini may kapung tinaihan bang iyakan tene yene pininin pa ine pagparambusbus. Pagparambusbus si kemon ammal ibadat te tuju Allah tunggal. Hatinin bisa kulay nahinang kite ibadat luune ket ine-ine kakahinang ibadat sali dukanya annen tampal sali dukanya annen tapuk in maksud den may kapung tinaihan ngapas kasila sa Allah ngapas rida Allah subhanahu wa ta'ala isayin nga pas kita rida Allah subhanahu wa ta'ala ngahinang kita amal ibadat sali dukanya annen tampal tumapuk bisara kaul piil palangi hatinin kaipatan tebe ambanan tebe bukutante lebahante sidambulihante inini bantu puji sikite ambal me manusia. Iyan penting ikhlas may kapungkingan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tuju Allah pagparambus-bus panumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagparambus-bus pasujud tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagparambus-bus pagmamariawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmamariawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kemon bayuan ibadat si kemon bayuan kapatapitte tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ini ikhlasin may kapong tinaihan tinarifan may kasinan ng ulama. Estebtabi in ikhlas ininen in kun si isin la ilaha illallah in pen kun si isin la ilaha illallah bangga pa niya ikhlas na isebun bi bangdailahin ponga bangdalil lumain na ikapung tinaihan si agama Allah ga
niya olomne. Okay. Apabila inang buwa luma, dan buwa payat-payat, gaypakin in olomnen S7B patiring-tiring pagsudan hepa-hepuin. Sa iyan, luisam ni kapungtinayin amal ibadat, din bisang sa ingi kahapne, kalisinne, kapulmane, banggana, ikhlas ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala paglaysanugan at wala ni pukting. Sa iyan na kapungtinayan, inapabila inka unang bahayang kiawgana, ikhlas ni sampai sa ingi hapgamisno. Bisan pa sa ingi hapailan no. Bisan pa sa ingi hapatihaan nun. Hapbasahan no, liggo-liggoan ng bangga na ikhlas no tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa iyan sa kahalan net. Bisan pa sa ingi hapanabot no in la ilaha illallah. Hapangamal no sin la ilaha illallah. Tasbihan no in leusangin sumagwa ganya ikhlas no tuju Allah. Esewon in kau bukting kau si pasongan. Ubus in pangumulan nun, ganya gunamin. Magkapin amal ibadat nun ay kapungtingan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan sin ka-ikhlas na kapungtinaihan, esteptegi. May manusia umat dehello, panagnaan ni amban ni kanabi-nabihan Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Kemon, ini kanabi-nabihan, sampai ni Tujudapla si yene panghu tebi Nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datun ni si sahabat nen insiya lay kapung tinaihan punit tinudji binantu-bantu inangkat Allah subhanahu wa ta'ala sinabbudu Allah subhanahu wa ta'ala dem Quran ni mahamul liyah dem paddumanteli maka mumpat kita ila dunya nagma ilo akhirat tentunya ni kapung tinaihan iurut ini ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas tebi tuju Allah iurti magbumpaatin ni kapung tinaihan ikhlas tebi si pagdakwa si kapung tinaihan tebi ikhlas tebi si pagkalin ni muhadara si iniganta makamumpaat kita pamatinto tebi pung tinai tebi ikhlas iinit magbumpaatin ni kapung tinaihan dumainit meke makamumpaat bang tawarik ng Quranin dumain sa makamumpaatin bisan pe isang pulong lawat pasampay na sirumba kung tinubangka na ikhlas na tuju Allah magbakas yung 7 week. Damikian bisan pe isang pulong lawat tawalik nun inna tayo na bang dedegan na may kapung tinaiyo makamumpat si kawin natin ikhlas yung tuju Allah subhanahu wa ta'ala nedegan niya ni Quran tawalik na yun. Pakunan si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain iyene trebektevi karena ikhlas kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan pa inti ang bantu-bantu Allah subhanahu wa ta'ala sine yene bangsa mukmin sempurna pemercayaan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre may kapungtinaihan si agama Allah in ikhlas ini nin bangtaan tannoy kita bisa pantun namin in manusia magtatanim bangpayaman ni salih mangkiyaw namin bigi isino pa rin bulak uus gaan ni hinang-hinang no ini at inin gaan ni may tata-tataan no gaan ni may painte surung-surungan no esewon magkato si pasongan adapon bangin kau nanin inainin ni painte tinanin uus bupi pa isino rin bulak tinanin pahap-hap sinubungan pahap-hap tinata pahap-hap pinatilayseran pahap-hap ini sa inggente tubunin may kapung tinaihan sa inggente banginin buwa ni digit panagdan tinanin may dugihipiyang buwa may kabisan buwa magkatihapwa ni magkebang-kebang buhok
yuhibbuhu iyan ne kapag kahantang inibigi tinanim mo ang mag-ibadat ka na ikhlas ne. Ada pun si kadua tinanim mo ino bigi duk ikhlas ne hinato mo ino ilosang impapap chinek mo ino niat nun. Ilisil-sila no ino niat nun amban pamayang manusia. Ese mo ni hepi magbuhain ne kapag tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ihepi mangurman buhain tahan nung ito si Elio Qiyamay. Tahan ngito ini kabayaan nung buwa kayo na tinanim mo ini kapag tinaihan bigda-bigda bayuan ne. Iene buwa kayo. Iene pien buwa. Iene kaamal ibadat nun kapag tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas mo. Ini ikhlas ini na kapag tinaihan seven bi. Ako rukaam. Subay bil ni chinek. Si waktu kita nga pakale-kale nasihat, subay check nun niat nun paham. Bagi syaitanin pasik yan. Demikian in kami mamisalay ni kapung tinaihan masampay agama. Si ganta tages-kes sebon masiniat kami subay antaran kami paham. Way, supaya tahinang himumungan ininin ibadat tuju Allah, tahinang hujjatan lana la'alilin sa ilaw kiamat. Supaya iyan makatabang kita rin ang malibadat sa ininin. Dumain nambut makalutang kita rin ngalayapan kita rin ang apinar ka dyan na naudbillahi na nagsabab ka gagan ikhlas na kapong tinaihan. Ang malibadat makajari iya ang malibadat ininin tahinang sa jadje maksiat depende si niat. Depende si kaikhlas no. Damikian iyan hinangno diki-diki amman iyan diki-diki kanang dumen ya ibadat manjari ya ibadat depende si niatun adakala iya ini makapasik kau surga depende si niatun dati te kumpiyansa sa badan niya ka ibadat te iyan makapasik kita surga di 70 kisah doon ang kasama de katon Muhammad Indala tulungan tumpukan ang banyak manusia sa ilaw kiamat tagnatag na hinukom ni Allah. Tagnatag na hinukom ni Allah subhanahu wa ta'ala in aaalim sebundi. Aatao. Tao isa-isa. Tao masampay. Masya Allah. Tao nagsiran ayat. Tao masa ayat. Sangin agin makatangis kita mong takalite. Sumaguang ikapong tinaihan wei ente siye ilayapan ni Allah subhanahu wa ta'ala bini patate kisali wei ente siye dinagsekan ni Allah subhanahu wa ta'ala parin api narka jahannam wei dahil niya sababan sa diot malingkan niat dari yuhin sababan niat dari supaya kaalinan nabuwa alin niya ang tao kaalinan katabasane sumaguwa masampay ya pinapapwe ni dumen karna arida Allah subhanahu wa ta'ala sumaguwa karna arida manusia dukbasa iya bantu Allahu akbar na'udzubillah min dhalik in nakabiyang ikhlas si kadue amba may faidatul ikhlas subay si kita apabila ikhlas tidak tahu sikit dan ibadat sahaja ibadat menjadi maksiat ko ingge kaya urung may magsadaka ini nih adayahan ko nadakka supaya kayo ini supaya ko tabantu-bantu Masya Allah bati urung Masya Allah bati sadaka sumaguwa iyan si ini niyatin kasi hinatulang kanay pa iku hatute pahap pendaw sangin minuto oras segundo subay ang hatute ini niyatin subay dari ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala sikatnya magpende sinig sa Allah ta'ala sa ilaw kiamat ini may mujahid magjijihad maganto kang luksatro Masya Allah sumaguwa imaksud din may kapong tinanihan ini supaya hati si kaalin at tahani kisah doon nagkasambot to katon Muhammad ang kaniga ko matahan iyan painte supaya si kaalinan bahani na udbillah min dalik iyan may kapungkin jihadin sa jihad agama sumawo baliskat iye tahinang ni painte iyan
maksiat buya ibadat isa jada si mengpamante sa pahinang maksiat sabab bin ikhlas lega lai ibadat lay. Iyan po. So iyan po yung poin ni Sarahi. Mandiyan may kabutihan ka na pain ko si kita di Kemon. Oras-oras, minuto-minuto, subay pa yung patatat debi in iyene niat tenbi ikhlas tenbi tuju Allah subhanahu wa ta'ala labi-labinen in ikhlasin tiya tuning ginagamatin ini nesewin manggana ikhlas no esewon in ibadat non ko ikantang lumalubo ba ini ne manggana ikhlas no sa ingin hab kautil palangikun sa ingin hab pag-ibadat kun sa ingin hab tasbihan kun bangga niya ikhlas ko tuju Allah subhanahu wa ta'ala dumenteni pinayaman Allah ta'ala ini sewon bin dan Allah subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Balikan din hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معنى الحديث رواية أبو هريرة رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سببنا لله dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihin rin Allah tabaraka wa ta'ala gay pa ingalinge gay pa payaman ne gay payaman ne tuju ka ang bangsine ka mabaran ne bangsine ka mabantuk ne sumagwa pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala si pangapayante wa ajsami wa amalikum dukene kakahinang kaul piil palangi dari kapung tinaihan hatinen ga pinayaman lang keu pandakten be sebundi ga pinayaman murid guruten bi bangsine murid bangsine guruhin ga pinayaman ni Allah ta'ala bangsine maglecturin bangsine mapakalehin sumahu ang kapung tinaihan pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala pangatean iyene mahapin pangatean tulus ikhlas tuju Allah pangatean lisin tuju Allah pangatean magmamariwa tuju Allah lumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala pangatean tukbalanne inamal ibadat min kemon tarang tapuk diki haji bisara himumungan kau pil palangi tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa a'malikum dukka kahinang tabi bang pinatungan bang hap tuki kau pil palangi tindi kapuntinan si agama Allah bang patungan tabi amal ibadat tindi bang sulang duke si hadis si Quran duk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may kakahinang tindi kapuntinan iya bang mag-atap duke bisaraten duk kau pil palangi tindi mag-atap duke himumungan duk kau pil palangi tindi kapung tinaihan si agama Allah ini pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala isteddewi akuruk kaam kemon bilang pamaidman si baudo ininen ng isang ininen ambat sampakan tirambuak urute di kalasahan except di ihipi tawalik di kemon na himumungan tibilay sumagwa esebon di pinapanjari pa inkewe Allah subhanahu wa ta'ala sabab ka ikhlas ininin
Napito kayo sinunya ininen sebab keikhlas tuju Allah. Inaruan kita birjiki oleh Allah. Nikmat bidda bayunin bidda kolon bidda style nen pasal duhet ikhlas ininen ini bang sempurna ke pag-ibadat din dituju Allah subhanahu wa ta'ala. Payaman Allah bang sa inge tapi ni Allah subhanahu wa ta'ala bang sinain kita mag-ibadat tuju ini kan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din. Si ayat pesindue wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma umiru ga tarak si tafsiran sindue kemetet Qurtubi ga tarak in bangsa Yahudi bangsa Nasrani malainkan supaya magtag-ipon tuju Allah mukhlisin tukbalan din pagtag-iponan din tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa may kapong tinaihan in kahalangin ga pajatuh. Way si pinaglaanatan, way si lepas sabab ga ikhlas in si ibadat din ga pasampurna din tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuinggan ente kita isab bangsa muslim tuju Allah wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din. Hadinin dinaat kita bitaraak mat malainkan numba tuju Allah mukhlisin ikhlas tuju Allah hal li amman bayuan syirik hajjadi ki tampal tapuk tuk badan tay pag-agamahin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Akurukam kita dikemon guru neke murid neke misa neke pakale neke matatoe neke anak ne pakute dituju Allah subhanahu wa ta'ala bang paintewi nurungan ikhlas wa Allah subhanahu wa ta'ala si kaulpiil palangitin kapung tinaihan labi-labi na si penuntut tebi ilmu labi-labi na si panghati tebi agama na kapung tinaihan si agama Allah si waktu na tinilew imam tebi Ahmad ibn Hanbal bang kuingge ikhlas si pagtuntut ilmu fa inne raful jahara an nafsihi wa an ghairihi yin anamte in kaawamin amban ginawa barante ubus anamte in kaawamin amban pung tinaitin kapung tinaihan yin ikhlasin indama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemon mihina tetap niat ni sebut in kakahinan sedang buah depende niat ni magpahala iya depende si niat ni bang hatin niat ni ang malibadat ni doon adapun bang hatin niat ni tantunin siksa duk mudarat duk dusit ay doon si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala puas billah niya ikapong tinaihan sinubatan sa pabalik yan ay may amban may mudu itu insyaallah subhanahu wa ta'ala masih ti magkaso pabalik niya te sabito en maudu te gate ubuswe te me syurut sin la ilaha illallah sa 7b kita di sidunya ini ne kira kung ahadam ti atenya talepi ko ahad kita di sidunya ini 7b al-mujahadah di kita ini ini jihadun nafs sudah ini asik kita okay jihadun nafs duk syaitan kinhaw barante ininen duk pa magtukto kita natuhan ni syaitan setterin syaitan asyaitanu kung darating kapong tinaihan ini mo tujuh api neraka jahannam. Sebab ikhlas na kapung tinaihan pito kita nisa ko ahat balik. Di hati te niya ko ahat sansa ko ahat. Zaman pa inte Nabi Muhammad Nabi Yusuf alaihi salam. Si waktu na paintahin iya
Dan demikian nga bayan iya ni. Ang tekangga do hapus continue teh. Amban may faedah sin ikhlas may kapung tinaihan. Apabila kau ikhlas si Allah Subhanahu wa taala, apabila kau tulus ikhlas magparambus-bus ti kemon kakahinangnu tuju Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mamalakpas kauhin selbi. We bang inipun ikhlas tuju Allah, Allah mamalakpas kauhin. Teman tilo kisah Al-Qur'aniyah. Ini kisah Allah Subhanahu wa taala pasal Nabi Yusuf alaihi salam tu kene Imra'atul Aziz. Ini andasin king atau andasin malik. Si waktu ne painte song ne iye Papua dan demian si iye demikian in Nabi Yusuf alaihi salam song ne bisa Papua. Sumagwa takita wa ini an burhan laula ara burhan rabbi sa takita wa ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala Tuhan men si waktu ni pente makaniat tingah hinang kalatan sarun nek kana binabihan maksum hepsie sa pangidoan te jeleson demikian sok nek pabenta painte pabantang de indendehin si iye in iya somnya isa pabantang tuju dendemian sumagua takite we ine intanda kabasaran Tuhannen kadzalika linasrif anhu as-su wal fahsya inanan we kali amban iya fin Allah Subhanahu wa taala in kala atanin duk kalembianin amban sine amban Nabi Yusuf alaihi salam we ente inanan ni Allah Subhanahu wa taala in kalembianin dukala atanin inhinang makabunsi-bunsihin inhinang sulang sarain innahu min ibadina al-mukhlasin saben na lini ang banlaipon kami pinalakpasoy kami mukhlasin ismil maf'ul sumagwa way ente pinalakpas Allah Subhanahu wa ta'ala pagkiin ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala nakita no ina intanda kawasaran Tuhan ni Rabbul Alamin ako kita bikemon lalla pa rin intagin bigtibig na ibayan irot kita sa syaitanin bang ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala ga niya ulama ga niya murid ga niya doktor ga niya ine-ine neranggone masih din sa syaitan matmalingkan ini ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala bang pihak kyo doktor, Masya Allah bang paisag kyo ustad bang paisag kyo murid upi kyo ikhlas tuju Allah Subhanahu wa ta'ala inahiwan di kyo tasasal syaitan in syaitan may kapugtan sebon bitabiat min ta'in inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir tabiat sin syaitan may kapungtine sebon bi kuntara bin Allah ta'ala syaitan fattakhiduhu aduwa hinangon di si kuntara hinangon si kuntara intara mo sin syaitan may kapungtine ihan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ngampen si sinesine nuhod si iye si sinesine magnakura si iye si sinesine patampo si iye liyakunu min ashabis sa'ir supaya iye ne menjadi si tundang panenne dem api narka jahannam naudzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala si surah Ad-Din qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Bin Allah Ta'ala hikayat an iblis bayne qad pan si iblis ka rabbi bima aghwaytani ilepas ni kuweno paiga ko pasudod pud Nabi Adam sa pagtakabbur sa
sabkajingki ko si iya is-7 la uzayyinanna lahum fil ard pangari-ngari kantunin pangari-ngari ko ta NCC fil ard ya tak bulak ininin akinin wala abwayannahum duksasyaw ko pa in siya ajmain kemon anak Apu Adam ni kapungtinihan gana mustafna sumabuak niya nan si ininin illa ada tu istifna illa bat malengkan ibadah kal mukhlasin iyene ibunnu ikhlas terus ikhlas magparumbus-bus si kau ni kapungtinihan magparumbus-bus pen si iblis si kau ya rabyo tasasew ko atinen protection amban sa sew syaitan protection amban iyene pangabi-ngabi sin syaitan silala ni ke parinde si subul ni ke hujjang abahik makanak bang niya ikhlas din ikapong tinaihan labi-labinin dugpakan tibok ibadat dugdahan tibok ibadat dugka ikhlas tibok Allah tantunin ni syaitan gini makasasaw kiti Umar ibn Khattab radiyallahu anhu way ente palili isiin syaitanin si waktu na peelong tinaro si way ente sabab ikhlas na tuju Allah subhanahu wa ta'ala may kapungtinahin si agama Allah ko ito inebe ente secret ine secret siniyene ka ikhlas tabi ininin ini may sekreto ininin buot dia pluma buot dia pabakan ini sekret na ininin apabila ipon memang may kapungtinihan para ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala mangiye bakas makahinang amal ibadat ikhlas gini sabut-sabut ni gini hinak ni ini we pagi bang peinin sabut-sabut ni bang peinin kwe sagin agen pagbantu-bantu ni luni kika bisa luni kining pangatian ni adakala jana mi kapagtakapur tuju Allah kaya upama nambahayan kayo din bilik magtadyo ikhlas kayo tuju Allah daan ni sabutun we kalu-kalu pahinang pitakapur ikaw tala ikhlas kayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala daan ni subay kihob ngandiyawan sa we inu bangin ka ikhlas kayo ini na hinang no tuju Allah daan ni bisab underestimate no sa we no na ikhlas ni hindi maksud ko rin daan ni payaman daan ni hinang ini yang malibaran untuk balan ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan may sikreto sin ikhlas ni kapungtinayan si kadue in ikhlas ininin nga apay niya nga tawahan ni mat malengkan antara ipon ikhlas tuju Allah dukine Tuhan Rabbul Alamin yan ininin may kapungtinayan ang mag-ibadat mo ni gani nga tawahan ni kauro dukine Tuhan Rabbul Alamin mayang-mayang kao si waktu na mag-amal ibadat atin amal ibadat special no si kao duk si Tuhan no Rabbul Alamin si katelulas amal sikreto sin ikhlas in syaitan septeli si kedua in ikhlas si antara ipon mismo malaikat ganya gay katawahan din ikhlas ini ni katanda ngaka sa gini paluhate kaya nakisa telungan din narka niyaan may amal ibadat sa katan malaikat hindi lista malaikat amal ibadat sumawa pin Allah ta kadabta puting mo ba yung dusta ano pin Allah ta'ala magjihad kayo supaya kayo kali na nadya bahani magto kayo tawakan magnasihan kayo supaya kali na ataw mag-imam kayo supaya kali na basahan nun puting mo pin Allah ta'ala mismo malaikat kahit pating natawahan ni in antara Allah subhanahu wa ta'ala si katelu kaya kasapot kung sinihin iyene in shaitanin isewon gay umasik gay makasasew gay maka-interrupt si ipunok Allah ta'ala apabila niya ikhlas niya tinin gay kiyo tasasew we syaitan ni kapung tinayan intag-intag kiyo binahibayan ina-ina hinang no ina-ina kaulpil palangay no bang ikhlas tuju Allah
ngi kyo tasasew ini nakapung tinayan hatinin sige ni kyo tasasew ngi kyo lepas amban connection tuju Allah subhanahu wa ta'ala puas billahi nakapung tinaihan magmaaf labi-labi ng tuan guruku mulia ito Muhammad magmaaf di ako katukbaran sa sangin ito di pagpagyaman magbaho in ako kiyene bilang adja ngurong ine-ine tages-ges kun supaya painte kahinang bilisat-bisan sa kuahan iyene tahinang tedi amal ibadat sukul ne tapaganite di si Ellew pagpole ini si Ellew gini ko kilalevi demikian gini ram kam kilale ko malingkan ini si ini ien sine tekka tuju Allah subhanahu wa ta'ala pengatian ikhlas pengatian lisin pengatian terus ikhlas ibadah amal ibadah itu tuju Allah subhanahu wa ta'ala mismo si anak gini magkamumpaat si aku mismo kadayakon gini magkamumpaat si aku kaya Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim si Ellew gini magpumpaat silang buat manusia in arta'anin in keanaknin anaknin pengarta'anin in keanakannin illa biqalbin salim at maling illa man atallaha biqalbin salim sisine-sine mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala duk pangatayan lisin ikhlas tujuh Allah tabaraka wa ta'ala puas billahi magmaaf bang niya sana iyan ang manakul ka man syaitan bang niya tumawa ganta makamumpat kita iyan ang man Allah tabaraka wa ta'ala bang pain kita di ulungan ni ikhlas si kemon kaalanten din wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.